Lukhulu luyeza igcoma elisha umthandeni mfoka Manqele ke useyidedelile ke inyanga okuyiyona ke azokhipha ngayo ke umsebenzi wakhe ke omusha akhale ngokuthi ke njengoba ke umzila wenza izimanga kaze kuyoba kanjani ke kulokhu okusha aza nakho akusho mina ke kusho ke igcoma elisha bafethu ngicela kunanimukele la kwesiqiniseko eseminto abaqoqa ukujoyina ke ngicela benze ubulungiswa ke bacindezela button ka subscribe ke baphinde ke balike ke lama video ke enginenzela wona bafethu ke nayi ke inkulumo ke ibhalwe ke igcoma ke elisha ke umthandeni ke umfoka Manqele uthe wemzila uthi ngithi mana bo uthi ke ngiza ke nenkinga entsha ngoSeptember wena ke uzocashaphi kusho ke igcoma elisha umthandeni ke umfoka Manqele ke lapha ke sikhumbule bafethu ke uma sikhuluma ngalensizwa ke sikhuluma ngensizwa ke osomlando omkhulu ke endimeni kaMaskandi ke ngokushaya ke ama-million ke amakhulu asebeka endimeni ke ngengoma ke ehamba kuzo ke nentokazi ke lapha ke sikhuluma ngayo ke uMahu ke lapha ke intokazi yaseshowe ke kanjalo noLwandle onkulu ke lapha ke intokazi ke yasehluhluwe kwaMduku bafethu ukhombisa ke ukuthi ke abalandeli bangamthandeni ke banesasasa kakhulu ke kutheni ke lo msebenzi ke bawulinde ke ngamehlo ke abomvu thina ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo njengoba ke seyishilo umthandeni cha ngoSeptember ke uza nenkinga entsha azoxaka ngayo ke abaculi ke bakaMaskandi bafethu ngicela siphinde sidibane kwezinye